სულად ვერ აცნობიერებდა, ვერ ჩაწვდა ამ პროცესის სიმძიმეს, ამ პროცესის იყო საუბარი, რომ საუბარი აქვს ისე, რომ ოპტიმალურ მომენტზე საუბრობს, მაშინ როცა მუშა პროცესი აღდგება, მე ბევრი ხალხი დამჭირდება, მაგრამ კონკრეტულ მოთხოვებებზე ჩემთვის მისი პასუხი არ იყო მისაღები და დამაკმაყოფილებელი, ბევრი კითხვები დამიტოვა, რომელი მაგალითად და რაც 2600 ადამიანი როგორ უნდა დასახულდეს მარტივ პირველ ვადებში ასწავლე ერთ თვეში ამ რამოდენიმე კვირაში მუშა პროცესს აღდგა თქვა ჩვენ საკითხია ყველაზე რეორგანიზაციის юристებთან არის გასავლები Пути на работу, если кто-то рабочих мест. Если все захотят работать, все захотят рабочих. Смотри, я же вам сказал, я же вам сейчас ответил, что мы будем открывать волной постепенно. Поэтому, если бы все 2600 вышли, мы бы открыли все в один день. Но так как 2600 человек не выходит одновременно, мы начинаем открывать по мере того, как люди выходят. Ну, в первую очередь, остальные люди. Она чем укамится, сахшио да. Как их не будет реализовать? Рапидируа компания за молодинис режимში ვარ которые собираются Процесс открытия и трудоустройства всех трудников должен занять не больше 10 дней. Не больше, нету никакого месяца. Я прекрасно понимаю, о чем говорит вот этот человек. Нет, смотрите, что груди может не добывать, что груди будет восстанавливать. Но это та же работа. Также, например, Инквиси на сегодняшний день. Она не будет добывать еще 30 дней, но работать на восстановление будет. И зарплаты будут. Да, у нас получится дельта в районе 10-15 дней. Да, там есть проблема с оплатами, со всеми остальными. Она есть и юридическая, и фактическая. Как ее решать, пока не знаю, буду думать. Да. Но в любом случае сначала я должен все чтобы эта дельта не росла. А потом уже решать, что с ней делать. Როგორ აპირებ 12 საათიანი. როგორ ესახება? სამუშაოს 8 საათიანზე გადასვლას. ვახტაზე ვიცი, მაგრამ ვერსები სადაც არ არის დაგებული. და რა რისკები არის მაგასთან დაკავშირებით? На самом деле я думал, что будет один из главных. Да? Извини, я запутал. Да, мы переходим на рабочий день. Да, это так. Я считаю, что 12-часовой рабочий день неэффективен. Тем более я решил этот вопрос. У меня нет ни одной специальности, которая работает 12 часов. Я вам скажу, как мы решили этот вопрос. სადაც ეს არის რაფია ტრაქტორებით მუშაობა უნდა დაიწყოს 8 საათი უნდა იყოს როგორ აპირებს გამონიავებას ტრაქტორის ყვავილის Это технический вопрос. Если он вас интересует, придите ко мне. Я вызову специалиста, я не знаю нигде, никак, ничего сейчас, я не могу сказать. Мне нужно ჩვენ ვიცით რომ ძალიან დამაზიანებელია ადამიანებისთვის Приходите ко мне, будут специалисты, мы однозначно с вами обсудим. Просто для этого мне нужна конкретика. Я не могу сейчас так быстро ответить. Однозначно, если есть моменты, которые, по вашему мнению, мы должны обратить внимание, приходите ко мне и говорите. Тогда я 100% обращу внимание. Если вы мне не сказали, то тогда как бы это ваше мнение. აი პირველი შევიკითხავ ხელფასების საკითხს უკვე მარტო აპრილისთვის ხელფასების და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ვითხრეს რომ ხვალ არ ვიქნები და თუ არის შესაძლებელი რომ დღეს აი უკვე 12 საათი სრულდება დაახლოებით 4 ან 5 საათისთვის რო შევხვდეთ იურისტებთან მივდივარო Мне надо быть в Белизе.
Мне надо в 3-4 точно уехать, потому что мне в 6 часов надо быть в Тбилиси, обязательно. Я не могу перенести встречу, тем более она там наверху на правительстве. მაშინ ჩვენ ისე მოგვიწევს ჭირილი და ვერ დავზავდებით ეს. ჩვენ რაღაც გვაქვს ახლა ჩასაჯირი ისე რომ ტვინისების გამო პროცესები არ შეიძლება. სექსუალურობით მაგრამ მანამ რომ უნდა შევიდეთ გადამაგრებული შეუძლია ჩავატარო. Они ваши юристы. არა, მაგაზე ვერ შევთანხმებით და იგარი ხდება და შესაძლებელი ხდება იუშოვაჩევის ჩართულობა. თუმცა ამ საქმესთან დაკავშირებით პატიმრები ეყოლება ძალიან გაგვიჭირდება დალაგება საქმეების. Если вы хотите, чтобы юристы пообщались с юристами, давайте на послезавтра договорить, я своих юристов вызвал, вы своих юристов пусть общаются. Вопросов нету. Нет, ну юристы, то есть с моей стороны тоже должны быть. Я еще раз, я не юрист, я не буду отбиваться от грузинских юристов, тем более грузинское закон, я не знаю. Давайте на послезавтра я вызову своих юристов, только вы мне скажите точно во сколько. Вы мне скажете, там, 2 часа, 3 часа, там, когда там. მაშინ დავჭეთ ისე როგორც ვარ ამ ეტაპი შაბათამდე ესე და ხუთშაბათს გავია. ის რომ ერთი რაღაცა თქვენ გადაგიწვევთ. Я вообще вас не прошу что-то менять. Я хочу, чтобы вы поняли. А если вы сами понимаете, что это нужно менять, меняйте. Если вы не понимаете, не меняйте. Поверьте мне, у меня нет к вам просьбы что-либо сейчас менять. У меня одна просьба. Услышьте меня. Все. ის ამას ხოლმე თქვა და მომისმინეთო და გამიგეთ მე. კი ბატონო, და ერთი დღის დავზავდეთ რომ პოლიციელებსაც არ დაჭირდეს ამოსვლა და რაღაც ერთი დღის გადამაგრება არ დააზარალებს უკვე არსებულ მდგომარეობას. ხუთშაბათს შევხვდეთ იურისტებთან ერთად და ყველა საკითხი დეტალურად გავიგეთ. ან გადამაგრების პროცესზე ერთი დღე ახლა. ხვალ შევიდნენ